Chuck Lorre je uz pomoć dvoje kolega muzičara osmislio i napisao pesmicu Man, Man, Manly Man, najavnu temu serije koju zapravo ne pevaju glavni glumci već profesionalni spikeri i pevači. Charlie Sheen ne zna svirati klavir, te se stoga u svakoj epizodi pretvara da zna, dok umjesto njega po tipkama pleše kompozitor Grant Gizman, koji je ujedno zaslužan za sve Charlijeve džinglove prikazane u seriji. Iako je njegov lik Alan mlađi od brata Charlija, glumac John Creer je u stvarnosti 5 mjeseci stariji od Charlie Sheena. Prema rečima producenta, Berta je trebala biti gostujući lik koji se pojavljuje svega nekoliko puta u prvoj sezoni, ali publici se jako dopala njena ličnost pa su je producenti vratili kao stalni lik. U filmu Termin iz 2010. lik Ethan spominje kako je osmislio web stranicu posvećenu upravo seriji 2,5 muškarca, čiji je najveći fan. Serija 2,5 muškarca nalazila se pri samom vrhu brojnih lestvica najboljih serija od samog početka emitovanja, a ugledne dnevne novine New York Times proglasile su je najboljom komedijom u posljednjih 10 godina. 2008. godine Charlie Sheen bio je najplaćeniji glumac u humorističnim serijama, sklopivši ugovor s produkcijskom kućom Warner Bros., prema kojem je za svaku epizodu dobijao $300.000. Do 2001. godine se ta cifra popela do neverovatnih $1.800.000 po epizodi. Snimanje 7. sezone nakratko je prekinuto 2010. godine povodom Sheenovog odlaska na liječenje od zavisnosti droge nakon što je fizički nasrnuo na tadašnju suprugu Brooke Miller, zbog čega je optužen za napad 3. stepena s kaznenom odgovornošću. Sheenu su 2,5 muškarca donela 4 nominacije za Emmy i 3 za Zlatni globus za najbolje glumca u humorističnoj seriji. 2002. godine ga je i osvojio. Mladi glumac Angus Jones karijeru je započeo kao 4-godišnjak glumeći u reklamama, ali je postao poznat tek u 2,5 muškarca i liku Jakea koje glumi od svoje 11. godine do svoje punoletnosti. Slavio je kao najbolje plaćeni maloletni glumac koji u 2010. godini za samo jednu epizodu dobijao $300.000.